Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Lakhakre Troxy Garampani constituency Chekso Ram Ingti Arong Mikar Thomas Rong Piachor Mati Apiso Elizabeth Chinthongpi Arunodoi Atangka Bengalong Kachethum Damji Pupen Hem Nangchele Ledet. Lakhakre Troxy Garampani constituency Arlo Umrongso police station ke Parlo Chekso Ram Ingti Arong Mikar Thomas Rong Piachor Elizabeth Chinthongpi Kedamtang Thereponi Pai Crazy Arni Hempen Arunodoi Atangka nang Kachethum Chipura Umrongso Ahitian nang Barjuilo. Sita kopi ko sonpenlo ni Elizabeth Chinthongpi abang non anta ahem Ledet pusi ahem asoratumpen pachinipo. Lapen lapu Elizabeth Chinthongpi aneng pi ahin pen phirang kya thengno kapachinipon alam the atengke Thereponi Pai Crazy ajo umrongso adon arap ahemsi bohakedo. Lapen putot adaprang majok thur theko Elizabeth Chinthongpi abang umrong sopen khwati rong sopi kacheleng ahem konglong chethapdunsi nagang rong sopi an suntuk pusi hem konglong katewar abang ahem asor atumaphan pachini dun pusi thanpo ahem asor atumpen kahonde pontu atengke mensing tisopu abang phu along kadunjri bon puta honde pon Ate Elizabeth Chinthongpi abang nagang rong sopi an suntukpen hem konglong katewar abang aphan karjupon Teshpur kidam ahem konglong nangri pitha mate nangri piduntha lapen online pen tangka nanglo pitha niphan nangkang thum aphan inut amunit wang bom pusi hem konglong katewar abang aphan than kang pusi pherang kya thengno rupali tisopi ahin lamthe chipaklangpo So non pualang lirong pia sang ho hemasor hempen avedet nani da migjui pula bang solam the aputha product penangli nang pachini dun thek jima nili kachini dun ateng ana bangke nili bangke rongso brustier ni tari training ani nilita Arunodoi posana cholai fangsi beng wang lo ama nili ka beng la pu hula ben la son der chet lo ku nili ik bangka nili han ponang kilo anke nang lineng ke kubirai long tong pon ma so det kubirai long tong pon ma ne lang dun phani hadap ya sin han ponang pile he mali li bangke kubirai se hem tari dun lo hadak sedam ma puri dun lo an hadak ta ve ya lo mat ke than kang hala dan li puni hem lo hadak than kang ning ve dak se sang ko pu dak than kang ke kar bin long dam ji ko se than tu ma dap pen la sun su ke ko si alang bangke dam ju dak pen tet lot lo an jok ta tek dun de ya lo mat ke nilibang dam lo basten dam lo nilibang kontara judam lo la soa potopiklang la soa lo so kedap kar binglong so kedam son doma ko ma kontar so banang kan lo nogong basi hatia basi du nogong tiket sikum ante nogong tiket ensi nogong sikisu tiarle he amad ke la hatia bas driver hansa tilituan numbor hala basten hala kontar bang kan numbor hangsi numbor kini 8 kol sa arjulo arjusi nogong si kisun anke tespu si kidami tespu robas na piklang tha usi timhani nang kipu ni tespu robas na piklang dun lang anke pinso phanta marnya pinso phan pusa sen thapu pinso hanta pusa sen surini alo sobang anke la soa whatsapp la pusa kisen port la highway pota hala driver bang ke timhan ses nang kilo whatsapp long kilo amani timbang ta o la pupute la puahin genin kuma puriyar ta ve teskur tang hopu nogong hin kuma puriyar ta ve anke la pupute la son ko tuaro koma yarun tinta mang husi ili tim direct kana dangsi application lo pilo nanu tuma rong gang burata dolo ni lo dam tinu tum hada application lo pilo anke sarabangta na numbor nang track pilo amat ke phone switch off la tum dah hita ala pinso bangta anke la so numbor teng la whatsapp na numbor kilong teng bangke apinso bang menang ciklang ke dak tulalong bangke mesin piso sinang ciklang anke ni litim bangke poi ke ni phone na call lo apinso phan nang receipt basket thana pensin litim phone ti sarwang we ko amat ke nili phana dom pen sinang tipu nili bangke na sinang kele igla ho kwa julo
amat kopi sini handphone nang kolar nang ina pasiksa kara nang ina tinang tu manura nuli handphone nang ko ini han nang ketang nang ker amat kini libaku ni lige nang sini ne man mas nang handphone nang kol ma ni yang sini ne ni lige nang sini nang handphone nang kol batang sini libang kulo he amade na phone nang katpet ni liha amapu ni tumarong salo gamburalo alang bang phone call silo gang burahan bang ke ipialam ne sitan mulom gang burabang la ban sitana ente kedam tang ladak hem ke do bom hot ke penangan nar ni penta komande pen phone kaching ki mane pin supen bine message ka char la hai ta du mala saba non ki ka du je bang phi bang ke la haya bang ke nilitum ta singi de akorong sorta bajok ang nota nilitum tar julong le bayok ta la son phone kaching ki tang horong bor ki son la pula ben ke bayok ta nang dikan the nilige aneng pilo aneng akleng lo nilige anke nilitum hem ke hem ber hem thak te bok het lo nilitum ke anke nilitum bang ke la haya lambang ke nilitum de singi de sope son tang hop bang ke ne ke singi dun de manilitum ta ci pede ci kan te det lo non dak hem ben kedam ju abang phi men ke ko sonik lon Elizabeth Chinthongpi arta kan bak dui puni Atta ke koreng bukan koi thom lo me du ko chok Lapen lapu Elizabeth Chinthongpi achor Thomas Rongpi ahin pen kachuning ripon na hokle dota hem chewang seraknon osomar chiru jolo hem chewang thunot nethang ta nang pupelo kaya teng kaya mang asonle dorapet thakrapet lonang pusi chuning ripon Lapen madule Elizabeth Chinthongpi aphan Theklong abang pusitami la aber ki pipon a phone number along nang pachini igvek thapusi chuning ripon Contact number 8011159181 Lapen 6000161182 Bonta isi kamang humimi alama bangke Elizabeth Chinthongpi abang ani sarpi aphan kido nang kelo thu abangke nang sopo aphan nang pari dunvek nang pusi kido nanglo Lapen la kido nanglo detpen phone le call ta phone ta off clock pusi birta ripon long Mokoilumpen kohlet milik report Karbiang Long News Channel tang de pini nang li litum phandak nang li bo halong nang ka chhang alam the nang li ku pine ki sung son do tong ni tum phana chhang mana sabu thak nang li pachini don ji ma Kemudian kang kok kan si tarik penyiar ni kan nilhem sorbang bang wada lasi kiri duni panti nala pelong ene ke hempen ke tarik kre ni ke kona antong nang bar ne di ane si ke lasan lo nokso pasalai damis ke bang tarik penyiar ni kan amat se hem macam bang sedar ni dan ke dak nilikunu hem apan tumat julo ane karbing long dami pose na Atangka an kidun ke dakkan goti bas dunlo ten nogong sinti gula lanjar lo nili tum ti bhong hai yata tike kan ha se la silo la patawi nili kan la so stalan ting thum damlon ke ape narlo nasadam semiti kulo nili ta yata kita lo kai ke kam hospital dam kasi kam lo mata kirlok lo apai nasun ni dam di sampai kam masa nili pat patawi ni oi masih kirlok lo tenon bang tulang mas bang salom ma ne bang vegan ni non ya kan kita lo marang kusung ceksu arong asa ron nilike sini kanse la media kote pansuro na son kisung hayang bong kisung boda son kewang potong tum pansuro lo alo lambang ke nilita ang ton alam ke nang thandun khere khere thema hemri da lam panar kontina hemri se payam da mayo setame isi mat hadam butange lason ke alang tum ka tiplang nai kali athma sumar same bikrai lang la tumta dan sumar ta ibang di pondet masih lilit tumta ini ke ang ton alam ke jinin tai thedat jo si milin banchuni ri bang ke sonlo je alang tumta sumar bikrai lang tan rong pisor ta bang aneng oi se
aju tamayang tak tolong itu mta somarta ke siru lok lo sendiri pandang ni kan lo si cunu ribang la non konasi kedua malah itu karbing long atau kono la penan pata karbing long pena bahar gitu itu makis ya tum sampai alang li tum nucare song dun sampai alang li pan kiri dun pen dak alang li heman kapacewan je pan sendiri him da cunu ri lo thema elitu metang hayan jinso memang se lason se alang ni juning ring tu man kese tum pan en karbing long tok no kese la pedi masol kese la pen kaprek pe distrik kese tum ta jarap no la bang so alang li tika joy penang li hemetang cewang je pan la ni rin tang tu la non hemben ki kat ju bang ke nang li maker upload ke di nilirong mikar lo kan ntela ki kat ju arni atarik chini dun manang li la nili panang lagi thana teng puta tari kre hini arni bangke la Arunodoi Atangka olai dami phase dam puse hem sor bang ni pan nili pan ke en par bangke la suning ri bangke morong su punu hem sang kok bu mas ada bangke la alang li bangke goti bas adu dun tukar lo pen nogong suntuk an nogong pen bangke tespor abas sikiri pisela bas driver tu men bangke sini so sendili pantalang di rong pisang bang nili pan nang ni pani ente nang li maker jong oposi ke aprang pen tala son prexia ota dur dum so bala so bang pi bang la bangke aju nong lepo aju nong le nili bangke dun de la bangke masih non se aju nong pin la pen ka julong ani sata se ba thana long dam se silong dam se nil tum bangke la so sing letar sane tum pi dam lo se mobile number tu ba ba na photo bandai tu non itu ma sisa da long su police se son tantame long dam se la alang hidai chak lo di tum tara unan pen mobile number pan track fokusi alang kita lam chak nang sikidin lo Lamding Road Karbi Student Association Thurpak Pen Pongkoschain Amepi Me Kikaipon. Dipurong Sopiarlo Inut Pongkoschain Additional Joint Director of Health Asaihem Talake Homdamtan Mate Kangkir Damchek Konat Ajakong Kilong Pensi Medical Department Asaihem Kangkir Damun Ajakong Kilonglo. Karbi Anglong Autonomous Council Medical In Charge EM Surgerong Par Kopia Potsi Pongkoschain Apan Lapuan Kacheplang Katang Nakpen Lapusona Sai Paklem Longlok Lopusi Karbi Lo Charlie Asong Pen EM Surgerong Parapan Karju Pedopon Hiti Rui Pleng Edapita Kopia Potsi Pini Arni Anta Medical EM Surgerong Par Labangso Putak Lam Klar Chipi Hai Hedetlo La Apotsi, Lamding Road, Garbilo Charlie Asong Pen, Ningkipu, Ningkiti Kehang Kataram Pen, Pongkoschain Amepi, Arhetsi, Amepi, Me Kikaipon, Pedolo. La Pen Jongsi, Arona Tengpen, Pongkoschain Apan, Ing Saipon Pe Pulote, Katesongke Ing Tonte. La Pen Non Mamat, Pongkoschain Akula Trading License Ing Tanangji. La Pen, Ladak Garbi Anglong Pen, Ang Tan Plung Nangji. Lapuson Karbi Anglong Autonomous Council Apan Lang Plot Lapen Karbi Akhayapan Lang Plot Pen Lapuson Dadagiri Pen Ke Klemapot Pusi Lamding Road Case Epen Ke Hang Pedupo. News Report Karbi Anglong News Channel. Labang so Pongkoschain Sapan Amipi ki kainang ko keli tum theklong lo Karbi Anglong arat ki doan samel tum theklong lo non hoptai se arui irui hoptai sin yedolo bon same alangli kansila chokomarta kali alang like inut businessman alang like inut malwari rajasthan men kibang chota munusi ili tumda Karbi Anglong dadagiri nang jeplang people dadagiri nang jeplang bulan te inut alang ke sakuri ke klama chokomarta kali da kupus kon alang li kuna pe anja kong kibang si alang li jongjung aja kong ka jepak lang kopisi da office na chibon check lo la sini tum pini hoptai ruyan li tum lang lo li tum Karbi lo chale so men people si pini ami pi ke kainang kok makka alang lika no lanta pini Karbi Anglong arat halang plot kansil kacari Karbi Anglong terus kansil kacari apalang plot si pinyanta alang li lam karanta cepia he la sini li isi Karbi Anglong terus kansil mintigali em surjorong para kai pandili isi kuison ka juwe bangke alang li nang li rita soma materong soma nang li Karbi Anglong terus kansil kicari mintigali iye mate kalilo mate nang li kupia IMC nang li ki luar lo mate Pongkoschain man kapire lo nang li inut IM pulotang te hichi ruyan lo alang li pan ki ong dung susar gaison mate Karbi Anglong arap ham phang ason ki don tame dode sang se pin pen andi chimit me pin pen alang li pan protest tame
pini arnian ta karbiang long arat pini arnian ta karbiang Thomas Council kacaria pan pini anta lang li lam klar ta cipipe alang li ta dia sa me chuhang he lasi niltum karbilo chalia songke la pusona bang pu pan la pusona karbia rat panan kilang plot la pusona otlang no ka ciplang ke la ke niltum dak ne pongko zen pomuni pan ke niltum dongsi karbiang long arat pan Council kacari karbiang lo Thomas kacaria pan dongsi klar dak pa dalang li dia chuang he plot niltum karbilo chalia songke niltum ke la ke mentune tal niltum kachi song jutun dela alang li phana son ke dak karbiang long pan ke pa dolong le de nei la pen niltum karbilo chalia song ben niltum ke ki puje bang ke immediate alang li phan bang ke potas tambe alang li phan cancel lang ji la pen immediate alang trade license tambe alang li cancel dek nei puchin tum karbilo chalia song pen ni tum so dak pan pindem lo la pen nang li inut em ko people sinil nang li lang ding lo mate bangko jan phan nang li si bangko jan phan nang li si em ar pu pek kok ma mate bangko jan nang li phan nang pereo nang li perer ma na pinyar ni anta nang li exon en na head that ken li tu karbiang lo ra la ke so dak ma sing sai nei la pen do thula lang li son ke bangko jan komat lo bangko jan ke la ke inut dak bihar paper na claim si gibang alang li ke dak li tum ma son gir phanang chipa cholo stamela so ka cholang tal tum karbiang lo ton mas council cm ke hai non ningkan hinia pang apang alang li stamel karbiang lo arat pate media long stamel alang li pang dakalo alang li dimaso district pa lang dam lo te pa megalo state pa lang dam pulo dang hala dak bang bang diglaro e silong alang li chip paralo people on te kamin karbiang long alang li ki pusia ma ke hai ki puke jong si karbiang long ile tum dak ri so ini ingjira phan karbi mate state tum karbi pi jong si bang so phan cepat cepat colo bang so phan kidu lo pulo dang te pini ke dak alang li ke Stephen masih avelo mate alang li phan ke long le philang tame dak ke bitek thelo busa alang li kar dak pen ninje tang te ko pie polo pini ko pie po se alang le lam ninje colo ko pie po se pini patun dek theda halo to kuison ban tum kar bilo chalia song pen isi kuison arjunan ko lo sinang li prap jin pen lai lam kani chot kali nang li lam chipa plank po pramoi pusin tum kar bilo chalia song pen so dak pen tum pindram lo la pen jong si alang li phala so do akura dalong insai se kar biara ban dia chuang he pro tum ke akurat ma se alang ni pulong le la pen pongko jen ban tum kar bilo chalia song pen jong si dia chong he pote so dak pen na hok la chitong lok sama alang li phan ke ar biare kalil ni tum ke sinder pen sam hang sap di busin tum kar bilo chalia song pen so dak pen pandemic lo Bongko zian office ingkir check po kopi office lo kang kirik damai la ke alang li ke pongko zian kang kir check kalang ke nut medical em dakali alang li ke dak rong khela long wang si alang li ke ya additional media chief engineer officer alang li ke bon check si alang li ke madu khata peri repil si alang si em jakong siraje dang mate alang si em son jakong ja pa power cepak lang si la silang ko pe silang si nang kang kir ke la ken tum ke tak ni element Bongko zian ni authority ya muni ma mate political bongko jan ke la ke nu abang ku kato ko nang li tum stame chini lo bongko jan ko malo la ke restan nang dia wang chot si tum dak behab pa na ka municipal ni kar biara ta phan chot kali man pang do emcm mec man pang do tum rong hang long bong itum kar bi ri cho phan lang plot si la puson atsai itum hanang lang plot si tum la son asai ka jeplang long ke tum ke kar biara ta me la ke mek jangri la so til tum abde pathenang lang so ja chuang he tik ke busin tum kar bilo chalia song dak ki doan pen tum pindem lo la pen hang lo na Asamala 3.0 Kohora Daithor Diring Panjan Mirabhiti Atowar PM Narendra Modi pen video conference pen Kangpupon CPD MDK Atowar 16 km to 52 km upon India Prime Minister Narendra Modi video conference pen Kangpupon Padolo Bangso CPD MDK Atowar MP Narendra Modi pen Kangpupon Ahud Daithor Auditorium Hall along Mai Along MLA Dorsing Ronghang MLA Dr. Numal Momin EM Richard Tokbi Lapen BGP along ke claim kidam abangphu abang phiatum penchenglong penang an ke thekidinga tumta chetong dun si towar kangpu lam arjanalong kelangdun padolo Lapen halapu MLA Dorsing Ronghang pen kaning jepon ke non kangputang atowar doan tame ketang da prangche phansi sai claim ponlo
Lapen CPD MDK atawar kitangte doan tame election na prang kapatang lapchia phansi sarkar ahinpen klempon bomlo puta kaningje padupon. Duabar Gripen Edwardson ko report Karbianglong News Channel. Indo Stadium bangso pada cultural hall along Bharat Prime Minister Narendra Modi ahinpen dat tawar kang pupon o chukiola pendak kohoraan selengkot labangso virtual alaso inauguration pendang itum kedok wirat cipangrum pensi itum labangso virtual function langdun pen inauguration langdun pen Prime Minister Chief Minister lapente alang itum alam thi rat pen adurapet pen api pen itum labangso ajuding free pen dak duar baguri nilip labangso arat atum akenang sot nei atawar o chokiola pendak kohoraan selengklot 36 km labangso bini long ekesom labangso long ekesom along rat logot pilitunda duar baguri MEC lapente IM kalwan mas kamsir penili mithang mata dolo pensi bini labangso ningarong arni si bini nang itu moi pen Surulo de Assam mala 3 bangso pen dak sukiola pen dak kohoraan 36 km bangso atawar kelong opot si Dr. Himanto Biswa Sharma bangso tangka maha nangapaji state government pen penan party lingua CM sar la pen dak EM penu tum kaduk awe je paduk pen CM sar je patir pon pen Dr. Joyamo hang je patir pon pen la bangso atawar kelong si Dr. Joyamo hangona churu paji opini amei pen si ngone phanga bangiani ning sepik BJP government konsuri akera pipajir penan parta kedam gewang labang suka celeng warsai mukha RDP pen non son tawar nangapi pen non phanga bangiani anu selong galang kuning thelo sinang litum media hoi pen ang media thro pen ngili BJP government afan tum churu pajir labang ke prabjin pen patang poni fansi baki ke department tu makam lo nil tum ke tawar deng lo tangka sengson lo tendar ke klaim pendang lo tawar patang tawar be misen nei lan ke ditum dat engineer tum pen kadu department tu makam lo anu make tasi prabjin nei nang tum feklong lo ke o da non dok muka pendak uri rong be tawar ningkan siengbong si pini chelak misen o pini hamren pen da kharatin lian ningkan sin yomong si helap mesen pulutang te soto me lage 36 pe hola ke 87 km 87 dan ningkan si bong mesen 36 ro ningkan si dan nang niwa si niwa tha si ningkan sin bong tangi si ningse la no ni limota pulumati tawar ke patang te pangtang ngaprangi kedo wike lake department dun silang nangko itu mahin pen ke angka section lo pinai piat lo tawar dengan lo lalu tiket alam mage lake high command si bang mathapo la pente mili pudam ji bang lalo je matrok le tiket long hatami litum dak haragat ele bangke sugedam tang Duabarguri Press Club Financial Secretary Robinson Kilingahem Wopong Hini Chujuna Se Karklipon. Tereni Pai Cricket Homarni Lakha Inkora Trok Duabarguri MSC Constituency under Hanboka Sar Thetiron Arongamikar Robinson Kilingahem Wopong Hini Chujun Ase Karklipo. Pier Temune Datum Pregdam Adhorom Si Kikroido. Lapen aling adhoromle kroisitame arnama phanke kardom kardi akinang sotbino. Lapen aron barim ke kroyatum ke karkli kaphejo pensi arnamarni chepami ponpon. Lawson thak-thaksi Robinson Kilingta arnamarni chepami ponchia phan borkan lapen osomara tuma phan ketok kelang penchenglok arnam arnialong ahir jume chuhangpo. Lasi Pining an ke Wopong Hini an ke choklo.
Lapen Kurusar Longki Kiling Borwa Kete Sarsing Kiling Lapen Borwaso Babu Kiling Atumpen Bangso Achujun Arklipo Lapen ke Vomud Vokan Sitami Mesen Pusi Kurusar Atumpen Thanpo Lapen ke Labangso Achujun Along Nangkerabdun Abangpu Lake Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Togbi Lapen Director Beat Officer Lawrence Pangcho Duabarguri Press Club Office Secretary Edverson Pro Duabarguri Press Club President Rajesh Teron Gobin Ingti Director Kekangadong Lem Society Secretary Lapen Prodip Kiling Rajiv Kiling Jonarong Hangpen Chenglok Penang An Abang Phu Abang Piatum Nang Cherap Nang Chito Tunrinti Lapen ke Armu Kachetong Pinso Bang Pharo Sira Trokebra Pho Lapen Arloso Bang Pharo Sira Phokebra Kitom Pangrum Petpen Bang Pharo Kitomra Krinar Kep An Armu Chetongpo Lapen Hormai Kachetong Lake Pharo Sira Sir Kep An Hormai Chetong Lapen Halloween Amunira Tum Sitami Nang Chetong Dinwinti Duabar Gripen Edverson Crew Report Karbiang Long News Channel Ini kafe ating kami proses kita kalau dah parvi kami kecil kita. Ini dah guru sar bangan tu. Jadi tu dado kami mili hasil kursar polo untuk berwa jadi sepuh polo berapa mili dun itu bangla kami satu. Lain je lo sosok pilih lahai teman kipi kecodeng ke alat ani ngarong kami bu. Kalau kami tu halal tu fan ini lalu sosok pilih fan ini lepas ini lalu lepas kajam pilih pi sosok pilih amal tu ini ya. Rank ini benar. Ini lalu lalu pansi sosok pilih. Nang limen nang jitan mana? Limen lekeh long kiri. Nang lirong dak mana? Nang rong. Nili gitu apa nafsu mesti along tu burak terona rong. Mana pulang ke tiga cisik? Ahok lo nang linakar jopor la ke joro nangi nilipan nang kerabdun bang dopik nili amena pula pun ta ili tunggu Chinthon Karbing Long Thomas Council Division EM sa Richard Tok di sitami nili panang Cerabdun do lapen nilitum claim rapid Kachethum Door Press Club Office Secretary Edverson Crew alang di sitami nang Cerabdun do alwi be lapen Kachethum ne Door Press Club lang Kachethum ne Presiden sa Rajesh Teron sitami nililong lason karbi aman kido mapla pak kripo lapuson nga cirab dundo lapen lason kaprek nga cirab dundo pik nilila lakaun mane keto sitami lapan ini nga we sitami nga cirab dundo pik lapen bisikoy ke EM sarpan si churo lo la nili EM sarpan le la puga sapul puga lam halis tapi nang cirab dun lo nili churo nang kau la pen nalitum ilitum pen rapela do arbori press club abitung dum han setami nili ning sampik athema tangka maha pen chenglok la sona apa cethang dun pen chenglok pot dang nak hum report la nalitum mate ilitum tim hasetami nili churo parpik lo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me